Eta ieu Pak RW. Pak RW kopina rasa amis teh pahit Pak RW. Pak RW ningali ge ka dieu. Halo. Yuk, kita punya alat. Kita turun guys. Dengan Mas Heru, padukan yang mantap sekali guys. Mantap ya kerjasama nih ya kamu Cibet ya, maju. Mantap Bang Adol, semangat. Ngublus menjajah. Semangat woy, semangat. Itu gasnya nyenter bae yo. Itu gasnya nyenter yo. Kemudian itu gas nyenter bae yo. Bener ya nya? Murah ya, iya kumpulannya murah. Mana? Iya iya. Namanya pangurahan ya, iya. Iya baik ya itu mana? Nah, nggak lah 2,5 juta lah 2,5 juta. Nah.
Haji. Mantap. Anjay, mantap. Ngopi heula. Mantap kerak mayo. Mang Ahmad. Aing dia nu di. Semangat ya Mang Ahmad. Semangat lah harus. Semangat lah khususon. Wis mantap. Dia kerak mah. Rusuh. Dia rusuh. Terus tajong. Jalan. Bener di jalan, Bang. Merah terus. Siap betul. Oke. Enak mantap ya. Kalau mereka ramai. Oh, gantian, oke. Geus dipoto. Kok dikirimin ya? Lain kerja. Yuh. Mantap. Boy. Mbak murah ke boy? Mbak Murah. Yang lebaran.
Mul. Mana nu sabek mul? Kunaon mul? Hah? Coba nol mul. Hei. Lain jual bae mul. Wah, iya Pak Pimpro iya borongan iya ngedam iya. Kok bisa kekurangan batu? Kumaha? Oh, kurangan batu. Heeh. Berarti kurangan batu jadi itu nomeren telat ya, macet kumaha meureun. Dan asli informasikan ti isuk jam 6. Oh. Sacan subuh eta geus diinformasikan ya masalah batu ya. Oh, iya. Iya. Mohon kemana bae teh nya? Saya mah takutnya Ciberang terlalu jero ya Pak. Bantam borong. Karena ya di TW muda ya. Terima kasih infonya Pak Pimpro. Action. Action. Siapa yang minum air ini? Pastilah yang Action. action. Wah, doi. Bosan. Wes gitu mah gas angin. Muhammad. Ngopi. Ngopi. Oke, mantap. Mas Amedin. Ngopi, Mas Amedin. Ngopi. Ngomong bareng. Ya, anu kelompok. Bareng ancang lain. Asup ya. Siap, lanjut. Aya mau anak kopi. Heuh, kami gitu marah heuh. Action aya kamera. Tahu kita bugel. Inilah anak kampung CBS Yang sisi jalan. yang bekerja Atuh kumaha? tapi kurang dana. Atuh ada kaharep pembawanan. Dijamu semua masyarakat. Bisa ketinggalan batruk masa atuh turun. Atuh bubungsa dekat harus kami. Bisa